Subota 13. siječnja bila je rezervirana za međunarodni turnir u mini rukometu pod nazivom Metković grad rukometa. Na turniru su sudjelovale djevojčice i dječaci iz Dalmacije i Hercegovine. Ekipa portala Hercegovina im bila je prisutna na turniru, te propratila ekipe s područja Hercegovine. Na turniru su iz Hercegovine stigle ekipe Mostarskog Zrinskog, Ljubuškog izviđača, Gruda, Međugorja, a organizator turnira potrudio se da svi sudionici budu nagrađeni medaljama. Turnir se igrao po principu mini rukometa. Teren je upola manjih dimenzija, a same utakmice igrale su se po 10 minuta bez pauze. Kako je bilo na samom turniru pogledajte u našem video prilogu koji se nalazi na YouTube kanalu Hercegovina In.